पाउसेदी युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मियोई तरागा तरुक पॉजिटिव ओइरे निपान डिस्चार्ज तौखरे चलिबा पुंग कुनबारी असिदा मणिपुरदा मियोई तरागा तरुक कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखरे मियोई निपान लाइचत असदगी फदुना डिस्चार्ज तौखरे ngasi oina miyoi amata sian khidre health department ki assistant director su oriba department asigi wangang loi dr khoirom sasi kumar mangang da thadorakba serol amana hai ngasi nongna positive oikiba miyoi taraga tarukmak tribal history leidaba miyoi ngaktani haire nongna positive oraklabasing asi tharaga state asida covid-19 ki apunba confirm case lising kunma panchupna hompogani pan sugre laichat asina laikhidaba migi masingda sahum humdraga mathoi leire Nagalammarom da angang lak ahum lising tara da pandam thamduna polio hidak pithakpagi thorom ngasidagi hawdokre ngasidagi hawduna namit humni chathagadaba intensified polio immunization program 2021 ngasi state family welfare department da hawdokre ngasi hawdokpagi thorom aduda cm gi medical advisor dr sapam ranjan health services ki director dr k rajo State Family Welfare Department की डायरेक्टर डॉक्टर टी श्याम सुंदर अमदे नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर डॉक्टर एम श्यामजाइना सर उयाखे लाउबुक द आइन काइन जुम साजना पखोनरम मियोय अनिग लोइनना जेसीपी यावना पोलम क्या फागले दी मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ वेडीलैंड एंड वेटलैंड एक्ट 2014 की मतुंग इना साथोक पुथोक लिबा लाउबुक द युंग kai साजिनबा यादबगी अथिंगबा लेरिंगे चेरकसिदा इम्फाल ईस्ट के हिंगांग पुलिस न कोनबा लाउबुक द आइन काइन जुम साजना पखोनरम मियोय अनि JCB amadi atai tonganba polam singal loinana karang phagale haire haingang police lagi phangba pawgi matung inadi Impal East District Police ke SP Midyang makhada sathakiba drive adu the additional SP Elo Impal East luching tuna haingang police station ki OC ki team na mai pakna drive sataduna labukta jum sajina pokhonaram mioi ani amadi khosu khulai singa du phagat ke bane sarkar na NSU gi mafam sing security force tamduna ngak chenaba gi matang da mi pham pang thokre National Sports University Protection Committee Senjam Chirang Sindunangasi Nongthil Sports University asigi maya da leiriba heli petamyam gi oiba mifam ama pangthokre mifam aduda tanaki powari ke matung ina Manipur Sarkar na National Sports University sagat pagi dabak chathariba asida ayat upon pibak ngamdanaba matik chapa security force tamduna ngakchen binena powari blokre karigumba sarkar na matik chapa security force tamduna ngakchen bang ngamdrabadi airok ta thokiba watokta BDF force semduna kunjasina khulai paiduna airok khul ngakchen bagi thabak paikhanaba sarkar na lakhut ke thabak aduga chap manana National Sports University sariba asigi akoibada leiriba kunjasingda khulai paiba security force ama semkatuna kunjasina ngakchen bagi thabak tawjarage haibo wafam chu phangdokhe ngasigi mifam aduda wangang khibasina phangdokhibade hausik National Sports University sariba asi konsa khul ki lamni saba yaru hariba asi yaningdaba phangdokhe loinana konsa khul asi jum chamrom tamak leiba liangmai tribe ne asu kuina makhoiga akoibada leiriba konja chinga nungsi chanan leraklaba loinana Sports University saba awgalakpa phawbada kariguma makhal amadagi ayat papidana lerakhi adubo handak ikhang khangutana National Sports University sariba lam asi makhoi ki lamni saba yaroi haina phangdokliba asi kana gi thawin chuno aibada phangdok nakhe Maramaduna National Sports University sabada hanjin jaikai thingai pirakpa asina singam basung tam ani gi marakta nungsina tabigi wathok chawna thokna bagi maram ohele Maramaduna sarkar na masi thoktana ba patik chaba security force tamduna ngakchen bagi thabak tawbiu natragana akoibada yelongwai dagi khundaduna leiriba khonja singda khulai isu tawraga BDF gumba force semduna ngakchen bagi thabak tawjarage haibu wafamsu phangtoknakhe maraga sida government gi employee Khudingmak Masage Chahe humpu mangata Chap Manaba Thabaktage Potha-Hanlo India ki constitution ki matung inna state government ki makada thabak tawriba employee Khudingmak Chap Manaba Chahe da retirement ohen bam thoklabasu Manipur gi oinadi wafam se ki on taina pata lairi Indian constitution ki article number 51A clause A asiwa Manipur government na igai khomnaba oiragadi Manipur gi employee Khudingmak Chahe humpu mangada Chap Manaba retirement ohen bam thokpani aina pawmi singa unabagi thorom amada United Front Manipur UFM gi chairman safam samwona phangdokre Impal ki Manipur Press Club ta Bisba Sakti Party Manipur State ki Vice President Lamabam Gopen amasung tongan ba party kaya gi lusing basing yauna pangthoki pa pawgi mifamda magna makhatana hai government ki makada employee amok oine leiraga department khara ki employee na masagi Chahe humpuda retirement ohen ba aduga khara amana Chahe humpu mangata retirement ohen ba haibasi asumba khongthang nate khudam oina haksel gi lamda thabak tawriba doctor amadi masigi mari leina pa employee singi oina Chahe humpu mangada retirement ohenle atop kharagina amuk Chahe humpu da retirement ohen ba haibasi kari karam panungi oiba wafam leibagino haibasi
एमना मणिपुर गवर्नमेंट हाइनिंगे असिगुम्बा वखललोन असिदी इंडिया की आर्टिकल नंबर 14 प्रोविजन सिंग ओना तैनबनी आइना पार्टी असिना लवे मरम असिना हिरम असिदा गवर्नमेंट अखनब मियंग एम्प्लॉई खुदिमक चप मानब चाहिदा रिटायरमेंट ओहनबियु आइनासु माना फंगदोखे पाउगी मिफम सरुक याखिबा समता पार्टी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट हाजी अशरफ अली ने फंगदोखिबदा गवर्नमेंट की एम्प्लॉई खुदिमक मान मान लैजरिबा पोस्टिंग अदुदा एक्सपर्ट ओइना खंगाइरबा ngaktane खुदमोइना डॉक्टर ना अना लहिंगी मरमदा ओजाना मही तंबीबगी लमदा थोइदोक एंदोकना खंग आइनरिबने नागालमरोमदा सैनीबगी वारा वाकाई सुबा हाइबसी लमदम सिदगी वानते मालेम सिगी पुवारिदा अंकन येंगलुबदा कोकथोंग अमा थेंगनगने मणिपुर पॉलिटिकल पार्टी अमनबु ओइरबसु अमनुबु ओइरबसु लाइंगाक बाइबा मतमदा स्टेट असिगी ओइबा थोइदोक हेंदोकना लेमजनपम ओइबा थबक अमा नत्रगना अमबु ओइरबसु पाइखनबु होनरपगी मामी मियामना अदुम उदुना लागिबने असिगुम्बा खुजिल थरवांगसिंग असिना कांगलुप फुरुप अमदे मचेत मयादा खजिक खरक चैथिंग पिरमबसु अदुम मरायोगदब नते अदुबु मदु खांगनदुना लाकपा ngaktane लेबाक मियामगिदमक्ता जायखाई तुगाइरकबा मखोइना लौरकबा फिरेप अमदे वकत मतम मतमगी ओइना जासिननबु खोनदुना लाकपा हाइबसि लमदम असिग औख्रबा लाइंगाक मरोल थेंगना लाख्रबने लाइंगाक हाइबसि माइथिबा यादे मरमदि मखोइ असि लेबाक सिगी मियामना मखोइना मफरे आइना खंदुना थागतखिबा मिहुत ngaktane तबुतबु मखोइना वयोंग चादब थबक तौरप तारगदि लेबाक मियामना मई हौना साउनरक्तुना थाजरमदब थौदोकिया अमा थोगनखिबा अखोइ खोइना थेंगनाखरे डेमोक्रेसी चटप लेबाकता मियामगी मिहुतनि आइदुनासु मखोइना कुसी रसिदा पंगदोक तौबा याबा नते हाइनरिबसिनि मियामगी मिहुत आबसि मियामगी पाखोललोइने अदुनदि पाखोललोइसिंगदा मियामना सिन्नरिबा शक्ति असि मरम अबदि मतंग चाना सिनबा चुमगने लानाई नत्रगना फुरप अमगी ओइजा ओइथकी अखुबा वखलदा सेलैनब फिरेप लौफम थोकते लौरोइदबने इंडिया की ओइना मणिपुर असि स्पोर्ट्स की लमददी पावर हाउस नि आइनदुना लागले मसी इंडिया लैंगा की लुसिंगबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मगना खंगदा लाक्तबा नते महागना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हेक ओइरबा मतुंग इंडिया की अवांग नोंगपुक्ता थमलखिबा मियंगता लमदमसिदा नेशनल की थार्टी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा लिंगफम थोकी आइना फिरेप लौखिबने अदुबो स्टेट गवर्नमेंट अमा की फिरेप अदु थबक ओंथोकनब होनबददी वरु नोंगलु थोकतुना लाक्लिबसि लेबक थीबनी आइदबा यारोय हराउथिल द इंडिया की ओना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा हाइबसि मफमदुगी अकोइबा खुंजा कयाना काथोकपगा लोइनाना ताराबन ओक्तुना उरेप उयुंग तमदुना सेंगत छगत पाहुरा खरबने अदुबो हौजिक खक्तदा खुल अमना मखोइकी अयाबा याउदना यूनिवर्सिटी असे साबा यारोय आइबगा लोइनाना सेंगत छगत पकी थबकता अकाय अतोय थोगलकले मसिबो औनबा थबकला थबक असी स्टेट असी की फुरुप अमदगी इंटरेस्ट लौखलकपा खुजिल थौरांग नते इंडिया की अतई स्टेट सिंगना मिहौनरिबा थौराक अमने मसिदपुर लानाई फुरुप अमगी अखुबा मिटयेंग अमदे वखललोंद युमफम ओइरगा लेंगाकता सिंगनरकपसिदि खुनाइसिगी मियामदा सिंगनरकपनि आइना लौफम थोगे मसिगी मतंगददि लेंगाकना मतिंग फोदोक्तुना वखल सोइरोमनबसिंगबो ममाइ मबित पांगननबो होनफम थोकले फिबम मसिदा खोंगलौ पलौरकलिबसिंगसि लेमना थाफम थोकते फिबम असिदा खोंगलौ पलौरकलिबसिंगसि लेमना थाफम थोकते तासेंगना युम लैत्रबदि युम सानबा मफम पिगे उमंगदि कन्मिनसि मिनिस्टर Know your sanctuaries and wetlands have a theme asida All Manipur Working Journalist Union Amjuna Sinduna Gasidagi Hudona Tha Apachang Manipur gi Tongan Bird District Sing Deliba Wildlife Sanctuary National Park Amade Part Kolondoi de Chatkadaba Yangchin Kokset Ngasi Manipur Press Club Tagi Lamthakre Manipur Lega ki Forest Department Amade Directorate of Environment and Climate Change Anigi Milik Makata Chatkadoriba Kongset Asiki Ngasi Manipur gi Chief Minister and Beren Forest Minister Awangbat Niumai Amade Manipur Pollution Control Board ke Chairman L Radhakishwana Sarugyaduna Lamthake Thauram Kabari Lenana CM Berena Hai Amjuna Lokalakliba Kongthang Asi Thakaningaine Kongchat Asida Mapam Adu Lady Miam Desu Awareness Bibiramo Lenga ki Makai Digi Supangpa Yaba Mateng Pange Tasing Najum later with the Yum Sanana Mapam Pige Umang Sing Asidi Kanminase Wildlife Sanctuary Amadi Wetland Fazil Ngapangamdre Here Masida Tabak Toriba Department employees in Yamna Fate Mafam Sadaba Lamgi Pata Niam Chumdana Hekta Pitoke Loinada Lampet Wetland Kanadabakidamak Niti Euknasu Selgi Wepamating Togani Ibage Tazaba Pirakle Siem Nahai Mafam Sadana Pat Ching the Yum Sajin Banina Mahiga Ching Bakaya Yum the Sangat Patabane Maduna Masak Kangdaba Mahikia Toluk Patabane Kongbanda Pukri the Sing the Mafam Sadana Yum Kai Sajin Bana Gloven Quarping the Sing Bafataba Falka Togalak Libane
हौजिक दि मिरोल कनानासु अखोई की तुंगी जेनेरेशन की खंडे अखोइना हौजिक चथरिबा मोंग असिदा अदुमुक चथरबदि तुंगी जेनेरेशन करमना लेहुगनी हाइनासु हंगे काउब्रू सिंग रेकॉर्डदी रिजर्व फॉरेस्ट हाइना लेरमगनी अदुबो हौजिक काउब्रू सिंग द उ अमता लेत्रे वासु लेत्रे ऑफिस द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट टेलिस ओइबना कानारोय मफम मफम द चतुना खरा यंगसिनबियु मरु ओइना काउब्रू अमदि थांजिंग कानहना बखोना मेनासे अरोइबा द कंटेंट असिगे मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मरिपो लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरु पपना पदागजरी चैनल असिना तोंदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिदर बिसंना सब्सक्राइब तौबिरमलोनेना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबि कनु पनमपो अमकाना थागजरी